wafika lapha uShembe umqalo wendlela namanje uShembe lo moya ingcwele uShembe kuseyiwo lowo inyama iyakhathala uShembe aphuma ambathela inyama ekhethwe uThixo ezizukulwaneni zakhe hayi wena hayi kwamkhisa hayi abalo zophanthawu hayi phanthawu usuyisangalela idako lesiqhatha ucathi ungaba uShembe ungaba uNkulunkulu wena khona masifa la uyazi imphefumulo lethu uyifaka bonke abantu mangathi nguNkulunkulu kini ngiyanazi uzonisaphi nginalo lolisizulu sonisihobho nginaso ngoba uShembe kuphela wasigale emphefumulo onganqani ukulandela nje umntwana kini kade wafika ufika unikela baba lokho wahamba umama emhlabeni angazange kuphinde eze ngombone shona ngethuko aShembe kusisisa somveza mntana uyothulela ebusuku akhamba kumama ngakho asikaxoxa yonke indaba nawe awutshela uNkulunkulu uyena olithumile kuwena kanje mntana lokhu nenkinga endlini awe ukuthi mina lokhu ngafaze ngifike ezulwini ngakho shothi ngathi umsalile ngafela Thank you. hamba mntana uyolithethela loqala emndenini baboshwa abantu ngale bethu nina nambe nixosha abantu abafazi babantu udiso seduze sihogweni ngoba imasele enhlizweni yethu ehamba ikonisa ney'ngodo sizabantu sibonwa wuwe hayi sazoba nenkinga bayakho imisa abantu uyayibhidliza ibhidlizwa wuwe uthi zinyoni awubona inyoni enkulu wena usuthwele icala elingenantethelelo kodwa wahliphisa umsi womuntu intethelelo uyoyithola kuyovusa lo msi womuntu okuhliphisayo wahamba umkakhe